چار جوانین کوردین لهریما کوردستانی کو اف بسالان دنابره باجرین کوردستانی دم به دوچرخین خو ورزشی دکن و جاری جبو کوره که تومار بکن جباجر روان زهریما کوردستانی برف به باجر ترکیه استانبول گشته که به دوچرخه اندان دست بکرن. او گشت وان جوانان یکو دو 21 جوت مهدا دست بکر پشتی 7 روزان گشتن انقره پایتخت ترکیه. آرمان جوانان اوکو 4500 کیلومتر هم به دوچرخه خوب بگرن ناوی خوب بنویسن پرتوکارا کورانیا گینسیم و بالی بکشنن سر جنگ پاریزیم. بردب که جوانان پیبو خدر دبیجن یکم جارا کوتیمه که جوانان جی کردستان بریا دوچرخه گشته که ناو دولتی پیکتینم و او دخوازن نشانی هر کسی بدن کو دکارن وی سرکفتنی به دست بخن و وی کی بکن. ئامان زیمە ئەوە بووە کە بتوانین ڕیکۆردێک بشکێنین بۆکو گروپات بڕینی نزیکەی 4500 کیلومتر لە هەرێم کوردستانەوە لە ڕوانزەوە بەرەو ئەستەمبوڵەوە گەڕانەوەی و ئامانجی سەرچیشمان گیاننی بە کەلتورکردنی پاسکل سواریە پەیامێمە ئەوەیە کە بتوانن پاسکل سواری بکەن بە کەلتور بۆ ئەوەی ژینگەیەکی پاکمان هەبێت و بتوانین بە ژینگەیەکی پاک بژین. حتی هاتو جاران جی کردستان و عراقی کسک آنجی تیمک به دوچرخه آنگو بایسکل خو ریویتیه که ناو دولتی پیک نانی بون. جلو ما جی جوانین کرد دیار دکن کو جبو وان هسته که جدا اونای تعریف کرنه او ریویتیه وان. هسته چی زور خوشن هی که با تایبت که آنی پایسوارن دزانن لو هسته تیگن که برینی رگایشی دور و پایسکل بمشي وازه که همو اشیاء ادوات پایسکلی خومان ای مانەوەمان هەمومان پێیە بێ ئەوە هیچ کێشەیەکمان بێتە ڕێ کەلتورکردنی پایسکلەکە سەرەتا ئەمە زۆر گرنگە بۆ هەم بۆ ژینگە هەم بۆ تەندروستی ئینسانەکە کە پایسکلی بەکاربێنن هیچ کێشەی نییە هەمویان لی نترسن. او چار جوانین جی کردستانی درکتن ری دیبرا باجر استانبولی و بچن او تی چاوری کرن کو او گشتوان نزگه مهکه بدومه. هر چار جوان جی آماجه دکن کو پشتوان او را کورشکاند اوی جبو کو بشتاری پیش برکن ناو دولتی جی ببن خو آماده بکن. او بانگ لحمو جوانین کرد دکن کو خودی لشینگه خود درکون و به هر جور ورزشی را علاقه دار ببن. ورال ایریشمش. کردستان 24 انقره.